Leslie Muwab ken lek. Chip ken anto masakong urusay kai Uya. Didamire. Abdi ken anto mes. Dasai. Nani mo aukaragi. Dasi. Sari ko auke. Gua oke. Dasi. Kamba girema. Ome. Gadago. Nziza coastal beats konsia ngan asa corona ka nyo dago. Nesta dira mi kari ngadu gurung nse ngaro king up ya king ez paruke. Ngaro ba coastal beats kiyuchi ke misna go introduce. Chi ngadu rang nse asa ngami digo ngoma khurwe. Nisi zarege kaise kwa aza sidi kale go pese khai. Chi dage aza sidi ban nisi go kan ui. Namwe goro se do kan guarantee oraga khon social media anti oraga khon na uru namwe chi dage amangami ona album go kan ui nisi sa. Ti ums kota gira ko ke. Chipkin se aro bango se alit khona da gira recordo o gira ngman chi na ko studio rosa di mi chi kuje ke saride. Chipki aro ba saride chi man austakes man. Man kida hu hin chai tlichka tlicha di mi igam tai be hu hin cha chi ke maga masi kwane hu ga sadi. Chi am ke turo taibe ngama di asa ke record. Wow, suba. Abage ordek de op ke taibe in kaso aba huske wa huske ko in wasa. Khwasa da gedi da gedi. Chidage ti producer Stanley Garap abi comment comes in the studio stuff coastal beats stuff age diba ngai do to kan namin idea ka di tuike ifra na album age wiye doch tigen ifra ge torupa ti oraga khona gen am haubai coastal beats ke keira to za odrisa ki turo sai nei odrisa turo se ha tigen namin idea ka tipo so stega ba ge asta ba ka khau ba khu gen zia nesta ba so keira studios ko nisi zarege dom omkhan airo ya bi producer chidi khona anse dom omkhan airo dage music industry singa ni khabeche gwa nedi ame kho chanyo oturen andaye gwa music na chasa kausi dage nedi ame kho ro di ba di ko ani album ni ke to kese ska ka media me o kese ngama min nesida khamasip na ihuna ma khun khanwa ya ko ke so mam ams was kin is the podcast sa one ti kai khains na dage ngaza se na ato desen fira ku ngauga upele ha ku chi au fura ku chi ngaza sidage rapale pele akati am degre ka chiduga ni na album ka ka sina duge ngaso flavor ona ngasa serao ni ngaga usidage ngaro ka ga na maida ni ngaro ka ga ni sire au kabi kha chisida ngabis kama khaunga ngas kran business ke koin gumu zisa ne ba disi apna tha chis ka khai chi sada be ko khiyon zisa khaba khaunga uri abiros kama so it's like two face and one call can be stage go ne cdb dage usibulans ka kamra khoechi ngamin idea ka ka apare chira mi sa khoechi sunday apkastna dia